ye ba besua de na ya kyerɛ ye ho ade dwumadi a ye die uko YouTube ne so a ene ye wonsem ka ye wo videos any pictures show into be search for OTEC 102.9 FM ewo YouTube ne so search for OTEC 102.9 FM na wo search na hunu a eya subscribe to your page no eno beboa wo e ma da ne dansem hodo a ye de nam ene de ka ho nyina no o de wani krotua wisi besem sa bre kro na mu no ko France a ho na OTEC radio ene Kings radio ene ni TV ono mo nso wo pawi ono mo atwa yatum live ya wo manfo nso tie no wo hweyen wo ho afegian radio nso so e wo London Abawa radio Amansan FM Patmak radio ni Breni radio ono nyina wo UK wa ena dache hima radio enso e wo Denmark asabre wonum nyina nso e fa yendwumadi no ba bia wo wa wu tie yen bia mo akwa abasabre ye tie sim e wa Asem Beba Dabi kase ye bobema no so akosua je wa akode aye yirede enensem hodo egu bema ne so no ode besom oba apasom Akrambe dase abusia for braso se de Asem Beba Dabi kase ye boba besom na kase boya ye de ba ni adum akoti no bi ene se ye be ko senior high schools ahodro ye no e wo man Ghana mu na sebre emofra ye wo mu tro wa si bia ni abrepa wo mu kire se kwan ye suku mpanyifo di omunam so na hwe ya wasi ne kura no wo mu ebeja atworo sanso na wo boase na ba beto dwase abrantie bia wonya fihia no dunwotwe wo kwakra agbakwagyina ni nipa binum de se kan akwakwo wo no ama wono so aye nyamedia epoye mantemu na enkra ye firi oba no abusuafo emu ekiremu se maame bia kwakwoto se ne kunu twempena wo nachi ama okwoto so no wanya abotere wo ba no a wone ne kunu ne twempena no wo de ababu po ba ni tirim sebra ye kasei wo ba no so aye nyamedia na kepo sekis court na kwasetena ama krachi bia na nsente wono so kofa akoda wanya mfinhia no nso ne akoda no koda ye no court kire se wono so won ko remand kakra nyankropon yi adomu a won besan so atena asem no asubiem na ye beko kafaba entie ya yensa ka efiri wono mo eba e kire se konfo panyini anase konfo ba ye wono wakobo maami akua dentebe ye emewie che nipa binum kwache no na wamo bro no broto fo maami firi mu yayaye sebra ye kasei aposifo akere no Asem Beba Dabi ena enawie so ye de beso se Asem Beba Dabi kase bo na abusuafo yemfa sedan ma hepa plus eba mixture esanse ye dura eboa pa enawie wunya bi na wononum a ebebu immune system no na kwoti ya de bia ye pese ba oni paduanim yenim se na wada no nyina faako eni ntima mpanyesi ye ne di wodidie na wodi aduane pa na wonum adupan so de aka ho na aduro no nyina no ye hepa plus eba mixture no ko na betumi aboa wo ebekenya wo sunsuma na afi aboa kwoti wa ene bo we pese ba oni paduanim eni ti obi ya wo ankasa wo dwonso a entimema wo dwonso no krampo no wo mu ana se bia kem wo na hotere wo hono ma na rashes bi na begu be man ho ba no ne ko winya hepa plus eba mixture na boa wo ye sanso de pavi ene plasma eba mixture ba but oni ye 10 Ghana series ya da dweno ho ye se tobi nanunom ma yade ne nyina sentu mfiri honom malaria fever krado wo ye nchini anu wa jirem wo bia wo tena duane wo wontumi nie anemia ne join this ne yade nka ye ha wo no wonso hia pavi ene plasma eba mixture ko ba bi ye to nro anasa wo de free ya homen ye bedwo so eye 0542 778 572 and 0542 807 907. Yen some of opinion area bring your for John and Chibuasiakon, Medin any. Au Hosia Ejewako dear a fage bray, 9 church Simimu and Famo. Asem Beba Dabi. Asem no dia bapa na abusuafo anu adane de to manim say ye mofra ye won mo senior high schools ahodro mo ahyase a won mo twe won so hwe twato ne ye kan se wasi no na enu ada ebeto odwa say integrated science paper 1 and 2 na mofra nda hyase ne na nya agoro akonya hyehye ye mo kwotena so twore ye no wo mu de bibia kogu ye ene de ye nkwote ye mofra ne bia giga ene senior high schools ahodro dodo no a ene school mofra ne won musuo wo mo kire se school mpanyimfo na dwumadie bi omu no mu die wo school mo nyamia nim nie wo mo buka se adwosoa na won mo boa anhwe yi a wasi ni kura wo bebo ato baabi
no mo ja okora ba betina fie wo mu na ka so mbetro so hwe afedi e yafun wo mu kyerem se eje ye bibi wo mu se wasi wo mu konko twere bi no metina fie enwene wo mu ho na se edu university ankura yetimi ato so afedi wo mu kodu school mu na wasi wo mu twere school mpayifo de nyam kyese COVID-19 kura yatete wo mu ntam kura nkoda nchen se wo mu gina wo mu suwa ni e obi ntimi ntwane konom se adai de nkwa na yagi ni sukum ene wo mu nda kura ntro wasi ni bia anya sa de a wo mbe yo ye kire na ena no pay wo nyansa podwumadi suo sukuu sa hodro pinu an ye chini suo ama ye ko twene bo akodua senior school mu eno e wo kumawu sekire kumawu district mu na ye koduru wo na ese mofra no kwade wo mu kwade mu di wo ye kire na chi dendenden a wo mu sesa enuoma ne ade dan ne horse de enchanse wo makeka dodo na agu mu e kire se nya de se wasi ni kura no wonom ebetwiro biem na wo abre ye koduru ye no ye ne ade suafo e bi bonkomo eje wonom agye nkire ne entie nei one majiga wo mo prese o mbesanso abafie bio ana ma bia ya sana no ane na nyina aja no ye wo na fa ma bia do bia ni e bia no abafie ma ya fly o bia ni bia no o bia ni bia o skumwa mo sa se ni ma nyina mo sa se ni nyina abusiafo na chese no ye mofra na wo mu kwotwere wasi no wo mu se suku mpanyimfo ne se wo mu ntwomu kon na nkamfanse won ma wia enti no mu sese nuoma wo suku nim wo mu yoma dan wo mani aba betena fie wei eye twene bo akodua senior high ene ye koye no ne efiri wa apɛ no ena captain koda wo sanso soma yensem twofo ahodo bi mu kodwa senior high na ho so kura ne chenkure mu yenkotie ho no so so emofra no nsem demonstrating case ye bi na cancel school for naye and I'm saying no ma pia o mama say student ma me ti quarantine obi ye wie ya wajap na paper wa ha what the questions no ko ejama obi paper wa ha ni pana boy f na wa science mu ye sia ya ma ki so boy f9 science ye say uche wani ya quarantine we ye sia quarantine wo dan wani ya so science ye take my so science Jesus way or the video be this is what student no about was ya pese ya tena na se Australia na tunu ma men asan ka tuma men ongu mu ni entimentre na se tunu ba school 3 years kwa be dia na koma ya ma eso ba ka se school ya ba ka ya me like ya betro sai ya bi ba men ne ya no why street ate I was down my picture yen na for in one and up to the breye ya we na ta ko se for in one it's science by any for in one ki ati abama bunye to science no and can you say abama bunye ka be guma my katra yin ke mu to buta ya ho ba ye buta ya ho a quarantine ge bi ma ya ni answer booklet e ka suma ne ya ni answer booklet da to ma me no wa an ko wa ye aya ko ma ta ge ne ti we na F9 okodun soy oba o si wa kodun so no kwa de abortion o de ne betra ni table so on so o tuwe ya ko di room wa for and we can understand what I did it na koi it's again answer booklet akagavin and am yeah akadia wa yek again the science so F9 and no science media you really F9 about practicals no and a dumb boy akra ya den and the found ya den kwan say nyam boy practical do ma kan sound media Dabi science F9 and the other that ye pata one said ya o mama say tenim densia ye jamna to school nani number so matter after my minute in prepare on gumient intro ye tell school nani me ate ye ps na school nani na egu ase o jam ye tell school nani e ye one anya me entra school na kan F9 na mpato exams ye try to say it now course bubo mu to asuma na mpato exams na ye troni na ye omo kunya wa ha ya liaba e wo say asi footman kan kakra mpato mu dina ye konso na sigi sa ula
one farmer na say dia wo jibu wo ya fo wo sum na wo fi wa wo ko jun so ba ya quarantine wo so wo ko di afro ama mo bi pa ka ama so obi bi pa ama ye nyun so ezan na ye cho ye nyun so pa so ya madam na wa yem tenu ye nya be pa ye de mo wa ha so ye de mo wa ye nya bre pa yem te madam ho bio ye ta moja de kuha moja montom bonsa abusuafo dwabe senior high mu ena ehon so yakoyi akwakoti mofra no wo twere wasi no wo mu chese se wasi na wo twere no yanwonso yenko toilet yentwaye kon ti se wo kon simua kopim so obewie enti no ye mofra no bia dwenkyere ena yakwakoti no hwe eto de bia ho Ghana yesoso taso emedani pin hwe se yenya akwada sebe ya wo twere nso hwe na akwada no betumi aka sebe ensamfun we ti se de o kasa firi ni turumu a sebe na ye daache a ya ye kasa emabunu ne ye daache no ewe mi se 53 me komani mu ano no na wo akwada aketwa suade na kwatwere ade a wo de adane sebe me mape quarantine yi ba ye kwada ne ba fie no ehɔ na mu sɛ nkwada ne nkora bɔne ye wo quarantine mo enso wesese nkwada no emayiwa no ensamfo ne nkwada ne bi die no na time na afei no akɔ kɔtra o se ye man kɔdwo nso o se ya street wo so ne anya street wo so ne anya dai eye exams o de bibi eye foreign material ba ne chewa eye more practice esese ye chew na ne we no kra no minim edi omono penso mo de na sesa because wasi bia no eyesa na tie ade ne hu yes wasi bia no eyesa na no mo de eye me nwanwa kakra ade ne hu wo pere apone de kaka hu because wasi bia no wo ye demonstration say ye nya wo ma hey na be de 4-in-1 eno na me nwanwa no o se 4-in-1 na ye de se na nkura yi ke o se 4-in-1 teachers for de beba ena doing na 4-in-1 ya man yes obi a quarantine hwe eto na bia ho he saa de we ya ye kan a teacher for ni nso bi na so so nkwada ne so ma saa nsɛmfun we koso for all you know enkwada na gigiska ye de ama obi say bi a teacher ni obeboa exams ne ba obeso ama yen no de aba nipa a wo mpeni a obegina kwam no wo said na wo akokɔ ubedi na ahe ya wo ka se wo mpe headmistress no wono ana betra ho wono ana betna ho wo ka se moja akwara na o ka se moja begunu kresi ye pen ye kire akwara ketua awofo mo ma ye ntu ye ma ene ye nananomfo se me wonananom makomako num ya wono mo kire wasi ansa na wo mo be kwa akokire no ena me ye conference si wo bia fon so ena me ne nkura ni nyina akasa se school mu amokɔ no eye nsɔhwenti ena mokɔ mo fa mani nkoto apɔ so apɔ ene de wasua ato memfa wani nto de obi foreign material obi de bra so ebi nya papa bi yewura na wo yire wo husua de anka be ka service ansam fuwe imekre headmistress for no almost say nioma dodo bi on be say bia ka no wo mu eno de no krom betua wo mu so na nkwada no wo mu ntua na se nanom eba na se ye tua next time ye mani bia mu ko a ye benya nyansasem na twene ba kodua senior ha ye nkoda ye mu ye mo se nioma mo se we asese abaya wo gina kire mo se no mo akura ya no odin so ori akọ akura ya okọ wo betua de o ma se ni nyina no wo betua wo betua nkwara no de o ma se ni nyina awofo na mo ma twere wa twerebu akodua no mo nya wa se nkwara na kofa ka o ma fa ka wo mo de aba mo betua mo twemu mu ne betene ye pekura mo betua wantua resource ba na wo kwaje aye mfa mawo wonsanka eto de bia ho se ya nye eniade wo enioma bi ho a Ghana ho hwe ye mofra no ye Ghana ye nsrade o se wanhunahuna nipa na hu se ade no hunahuna na wonya papa ne da ye future so he meti ni mpanyin se moda se nkoda e tworo so hwe mo se ya mfa 4-in-1 ama enitini ye se